nɔvi lɔlɔtɔwo evegbeselawo kple nɔvi yiwo katã megado gbe na mi le gaƒoƒonyo ya me elabe aƒetɔ gba ɖe mɔ be míaganɔ du eye agase nu ɖe gɔme elabe ne mi mele nuwo gɔme sem o la míaƒe amenyenye la menɔa teƒe ke wòanɔ eya ta wòle vevie be abe egbetakpɔla si ke mi nye ne la Mawu di be minɔ nu ɖewo gɔme ɖem na yeƒe dukɔ si ke nye kplo mi nye eye wòhiã be wòhã nanye elabe ne menye o la ɖewohi anɔ ɖokui flum eya ta nya si ke aƒetɔ di be nase gbe nye bena owo ke nye nɔvinye eye mayɔ mi be nɔvinyewo medi be magblɔ nya xaxla aɖe na mi mianya alebe miganɔ bubum be yewo nya nu ŋutɔ o. Nɔvinyewo medi be magblɔ nya xaxla aɖe na mi alebe na miganɔ bubum bena yewo nya nu ŋutɔ o. Biblia gblɔ na mi nyuie bena Mawu nyanya yenye nunya ƒe gɔmedzedze eya ta meyɔ mi be nɔvinyewo be nyemedi be mianɔ nɔnɔme ɖe si me o ana be miagblɔ be yewonye nunyala vɔa nu ke mianya alebe miaƒe amenyenye ne wòade blibo la ne mi menye o la miagakpɔtɔ nɔ mia ɖokuiwo blem vevietɔ egbe ƒe kristotɔwo vevietɔ miame siwo le gbɔgblɔm be mi nye kristotɔ edze be afi nanya ame ɖe tɔ la edze be amea ye la yɔ be ye la dzi o abe vie ne eye la trɔ zi etɔ. Amen. Eya ta nɔvinyewo medi be magblɔ enya xaxla aɖe na mi mianya alebe mi ganɔ gbɔgblɔm be alo anɔ bubum be yewo nya enu ŋutɔ o. Egbe la ame geɖewo wole bubu ƒe mɔ dzi togbɔ be wole tsetsi ŋu gake togbɔ be woyia gbedoɖaƒewo gbogbogbò togbɔ be woyia tsetsiwo alo nukunu wɔƒewo eye wotutuna wo ƒuna anyi yewo gblɔna be yes tsɔtsi nye teƒe ya. Alléluia. Medi be miase nuwo gɔme nyuie elabe ne mi gblɔ nya ya edze be to eya dzi la wòhã le ase nu ɖe gɔme. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Je ne veux pas que vous, frères et sœurs, vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Alléluia. Me di be miaxle nu le Romatɔ ƒe agbalẽ tame woɖeke me. Romatɔ ƒe agbalẽ etame woɖeke kpukpui blatɔvɔ eve aheyi eye miadzro me. Alléluia. Amen. Maxe le French me tutuba. Romains chapitre 11, le verset 32. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Car Dieu a renfermé tous les hommes
dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Amen. Elle, Bible a compris, elle a bena mautunu de amesiamenu bena de amesiamenu de nu a tomado madome alo de nouveau me bena ya nyo ya ve amonu alo ya ve mianu bien yebe de nukata ye mautumi de tomado mado. Alléluia. Bien yebe de nukata mautumi de tomado maha. Alléluia. Lemi fegobe esi amo kata gbebe yoma do to mau otala. Esi amo kata gbebe yoma do to mau otala. Mele gome de nami malo. Refleke seka. Esi amo kata gbebe yoma do to mau otala. Eyata mau onde la fia. Praise the Lord. Eyo tu amo katande etomado madome. Bena yave miyo katanu. Eta gobe esim amo katan gbebe yoma do to mau otala mau wo ozu abe gamenolao ene. Alebe watengu ave ame siamenu. Nya sia gomede e gome nya bana maula unsalesi bena ya khomona be abosame gabate Yves ple Adamu maula khomona fa gake mau demo bena abosang kenye apasaga toa bena ne batte maupe eviokpo maul de moitae menyi maul de mola te kpoma ma vama o nukata maul de modo maul de mope amebetona tum jesi iye kenye wola Togobe mau wo Adam kple Eva esime wo nu katanvo yo kon dare ede mbo me bena nu sia nu sikele de mbo me na wato e vola enu ya de miga kasintio eye miga dio besiga mi abula me kuke mi aku donc a chokbo magbejia atiku chechi alo sedede mala enye vovo na Adam pleva bena wa vo eku elabo otonobe no dukola odo la ku ta vovo do omo gogoneo voa abosan va ogbo bio sebele de mau globe miaduno siokatale abo maha nyona do tinebe yes vo gakea eyayala maobe ao omega dio yomba dio yodula ekuke waku eye futato na bena o maunya bene midikola ya sokle mau de mamo wo mi amegbetole fo no monu hohoa maobe wo mi de to fo no monu eye midi la be to chofa gbogbo to de ameme vo satan va bleu mawe de mo bene bleu bena mawe be atemu ade de mo bene bleu ne bena amegbotona to nya be iye kenye wolala ye de kakoye asubo menye ne ola amegbeto a to nu pata subo abegbele kemi le poine maunya nu sio dare hoho be amegbeto la va trosi tomadola
wa jemo mo fofo ti be asubo no kejure vo be ma be atom de fiami don gobe menye nu sio ewo la emi asubo numa ye ada klefa wo ela be mawuya odo la do to mawo fe gbe mawo wo mawo wa bo san ha o gbe torodo wapo wala odo to abosam mikpoa mawunya ya otongo ken eyeta ye biba gola mi le Roma to fe agbaleta we keme meladi mawude wonde etu amegbeto katade etu maro te alo etu maro me be ya ve amokatanu amokatane va jojo nyi lagbo ne ona jesi be yenye wapo wala amen. Esi amokata gbebe yoma do to mau otala mau wo ozu abe gamenolao ene mau wo mi esike tolodo tomado gera megbeto mekola mau wo mi abe gamenolao ene wo mi abe prisonnier wo mi abe slave na nouveau ene bena yatemo abade pe musede go afia le mia pon kume ne mi atemo akwo ejise atore hu mi anye ba yenye etonali amen eyata mawu siado bena ya vemianu ke sina na la vemianu zeka ho na yokata yi zeka ho na yokata no vinya be di bena segoma be zeka ho na yokata yi menye bena de nouveau megbe me va de kukuna ma otekem chome ga jeme me va de kule ma otekem awu menye we dia nouveau mo nouveau mo o jiodo nouveau mo tumido tomado mo tumido be yawo amanu fe donami ne mi atom jesibe ye yenye musekatato ke pache ke do musede nu katanji dame gbetoji de gbogboji de nusia nu ke woji be mi aton cho nti kokoi anna eyama de kako eyata to siamala me de magbono bena menye wo agbagba jeje la nabe ala dogolo nouveau mo mawuya pe dosiko wo de nyekplo tala yiji odola khose bena magano te ho ko akploba da te pe yi sikenye jojo nye fe te pe chalami le majo nye ye mo tumido be wa venir nuazo le sikemi lobe eto ya nye eto na mi ya te pe etumide te pe de bo azola ye te gava venir nu eyo ba komine te pe ma so da te fe kokwetoa ke yemi tozi amejojione le eyama me menye le miaro komo le maume eyeta amesio kata ko Kristo di cela odula se gomele kebe be ame fe Kristo to susula me chumia pe to wo o kabo mau fe dok wo de mianuye ye jinye klo mi akhose eye wa wo mi amevuvu va fawo novinye nous siayenye nous hohlode kam gero ma jesio eyata egbela ba potola mo flum kale gogo chonu yaba ne ma wole keno ne nakpo dede mele ne ma o ne no chona va alo doye miawo afi de pokola sumia sila novinye ke yesu magavao ke maunto magadiva miagbo anami musewe mi atenwe ne mi atema dogolo nouveau me no vi me dibe matono egbe na nyabena doda sisi ke mawu wole ye kple otala ye nyebena owa ke nyame gbetoa na khodo magise Yesu Kristo ji khose la ye la tukao ye la deole futome
Futoba sima. Il a de un nouveau mais. Cho ma voix de ma voix. Maga wo nouveau ko. Nenyebe trozi Christo to. To epe enunya. Ple nudu anyi yamala. Maga wo nouveau ko. La be menye ewe ko do ko dans nouveau amo. Et te blago o jimi de me. Donc dodo ale afi wa jimi oya. Ma wo dodo ya dare afi va jimi. Et dodo ya sika ma wo dare ya. Yen to ba de fiami ba. Ye amesi de kajiko. Nye klo mi ato aton pom mawu alo aton pod de la. Ye nye mosia. Eta Yesu gobe ye nye mola nya te pekla gbela. Donc ne nya moi quoi na be ekere Yesu nti. E nya te pia ma nya te pia nya ko akere agbehanti. E ya ta leve virer no vigne. Benami anya le kemana. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de nous gracifier, afin de nous pardonner. Parce que c'est lui-même qui nous a renfermés dans la désobéissance. Afin que par sa grâce, sa miséricorde, nous puissions recevoir le salut. Le salut se trouve uniquement en Jésus-Christ. Ce n'est pas parce que tu sais faire ceci, c'est pourquoi tu es sauvé. Mais seulement tu crois à l'œuvre que Jésus a fait à la croix du Calvaire en mourant. Parce qu'il a pris tous nos péchés sur lui. La désobéissance dans laquelle Dieu nous a renfermés. Il a envoyé Jésus-Christ pour que Jésus puisse nous affranchir de cette désobéissance-là une fois pour toutes. Ce n'est plus à répéter. C'est ce qu'on appelle la foi et quand tu crois à cela, tu es sauvé. Et le salut que tu reçois de cette conviction ou de cette foi ou de cette croyance, ça te donne la vie éternelle. Et on t'appellera un chrétien qui est né de nouveau. Celui qui est né de nouveau, qui n'est plus dans cette désobéissance dans laquelle Dieu nous a renfermés. Mais Dieu t'a fait sortir de là par son sacrifice du sang de Jésus qui nous purifie de tous les péchés et tout sur. Alors, si tu crois aujourd'hui à Jésus-Christ dans cette connaissance ou dans cette sagesse, tu es sauvé éternellement. Alléluia. Tu es sorti définitivement du péché. Tu es sorti définitivement du péché. Et le péché n'aura plus le pouvoir sur ta vie. Parce que c'est une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle-là vient de la foi que tu as au sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et à sa résurrection. Et à sa montée au ciel. Qui te donne ce droit d'être un enfant de Dieu, un enfant qui est né, réellement né de nouveau, et qu'on peut t'appeler maintenant, on puisse t'appeler maintenant, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes se sont déjà passées et maintenant toutes les choses sont devenues nouvelles dans ta vie spirituelle. Inside of you, in your inner being, you are cleansed once for all by the sacrifice that Jesus Christ has achieved through the cross of Calvary. And the third day, he raised him from the dead, and today in the right side of God, and then he is there interceding for our good, our blessing, our salvation. Hallelujah.
So, brothers and sisters, nous devons comprendre ceci. We are called to understand this clearly, that Jesus has done it for us once for all. And when we believe in that word or the sacrifice that Jesus has done for us, so we are now a children of God. And we will never do sin again, because the power and the authority of the resurrection power is in us. Amen. La nous c'est que kodi la je be ala mia yi e no vinya la segoma la mia nu yi yenye agbamafo yenye de popo yenye amajo Jesus le Kristo me e yata no vinya me di matono o tro ya loka popo yamba na e je be asenu ogomeleke ne na dasi do ko fufu bre yenya no e ta mi bleto ngo bana le kuku bla vovo atome blon bena novio alléluia novio de ko bo be novio novinyo metibe mia unko aglo nya hakla ade nami mianya alebe miega no bubumbe yonya nu ntoko nya hala enyesia laba me kere bo be nyanu et wanto la kwa jemba watogolo pe nouveau me alors kwa be mavoué me ta matogolo nouveau me awo bonye nouveau me pour to agolo tutu ba ka va ma boa et nya jesi de ko la ala vous me oh apoto me jesi de ko be nouveau la menya me nouveau me ala vous me nouveau ko wa wo la be me wo to e o wo elle me cap elle me oui donc on la vous que wa wa tia que nouveau pa tia que dans le mot et à toi ya maye yesu la do ye akenye jojo ye pe atia de moazo ne na tozi e ya le de na che gbogbo mo ku ne ne maye enya siko yabe la bonne nouvelle allo nyanyua good news, that is the good news enya mbede jagbagba o ne na jagbagba mi atole mo ame mawute jagbagba de mi ala be te tumi de me yente ga 2000 me Rosemel la nation evokoa edu satanadi na vinye ba onira ma do bada klo be na senusia goma le Yesu Kristo pon kwaji me do bedale ka popo yama de wono vinye reta me goma se na soasio de popo we omonyu siaji ale be me galo poton do ko blem ala amerika no funu banyo atutu janyi blo e ala pode do le Yesu Kristo ko koma me desene de mokata bena ne harachubo ne na trozi Kristo to blibo le Yesu Kristo ko koma hallelujah ma une ira bede ne ira kaka ne ga iroke ese no vio Yesu nyo o ira maulolo afajiru la pe egbe le egbe pe keke hama ma on no kulmia kata le Yesu Kristo ko kwaji ye mi do pedale amen. Novinye miaka no jiyun e ibubu me e ira no toji nom Yesu nyo ira maulolo na egbe tape kwa la akademianti e no sianu ela ayide dodonu e maula ira orange kede mi dakpare si okatata e Yesu bon koma amen.